ukuri navuze kukaba kugiye gusaza abana n'ababyeyi babo. Ukuri, umva ukuri. Buriya rero muri iyi si abantu bagenda bitandukanye. Ababyeyi baratubyara bakaturera tugakura, ariko ntabwo bamenya nyuma yaho igikurikira. Baheruka batubyaye, baheruka baduhaye amafaranga twagiye ku ishuri, baheruka batugaburiye, twariye twahaze, nabo bakajya mu kazi, abagafite abatagafite. Umva ukuri. Ntabwo mvuga gukomeretsa abantu, ntabwo mvuga kubaho uwo mbabaza, meme ntabwo nkunda kubabaza abantu, ahubwo mbona abantu aribo bashaka kumbabaza. I don't care who saws this, I don't care ninde unyumva. Ntabwo nitaho ngo ninde uri kunyumva, ni kuvuga neza, ese aravuga neza, aravuga nabi. I do not care. Please, I mind my own business. And I need you two people to mind your own business. Niba uri mu kazi kawe uri gukora, niba uri aho uri hose, tuza umutima. Abantu bagenda ku isi ariko barabaye intumbi zigenda zihagaze. Abantu bagenda ku isi ariko ari abapfu, yarapfuye kera, ngira ngo yarapfuye akivuka, ariko aka walking in this world abantu bakamubona yisize agapuderi, yambaye agapantaro araberewe, me ugiye kubara 100%, Umunyafurika 4 kuri 6 bagenda barapfuye. Ni bangahe bicara bakaganira n'abana babo? Ni bangahe bicara bakagabwira abana babo ububi bw'ikibi? Ndabwira cyane cyane mwebwe ababyeyi. Muri bangahe ubwira umwana ati ngewe mwana wanje byagenze gutya na gutya, nagiye kukubyara na papa wawe, turakundana ibintu nk'ibi ngibi, ariko we ntuzagire gutya, uzagire gutya, ugire na gutya. Bangahe? Ngo ndasakuza n'amazi, ngo ndavuga cyane n'amazi. Muri bangahe mbibariza akabazo? Muri bangahe mwicara mukabwira abana banyu ngo mwana wanjye kwiba nibibi? Ntabwo wabimubwira kuko uziko nawe wibye. Mwana wanjye gusambana nibibi, ntabwo wabimubwira ngo ni bibi kuko uzi yuko nawe wasambanye. Abana bikanga ubwabo bireze, abana bikanga ubwabo bikujije, abana bikanga abandi baranabasiga bakabasiga mu nzira juste kugira ngo. Muri bangahe babyeyi? Muri bangahe muveyo mumanika amaboko muvuga uti ngewe nduyu nguyu nagize gutya, hanyuma basenga baza mu Rwanda ngo ibyo ngibyo ngo ni iby'isoni nkeya. Iby'isoni nkeya hehe? Kututegere umwana wawe ngo umubwire ngo mwana wanjye ntuzagire gutya, ntuzagire gutya, utaragira gutya, utaragira gutya. Warangisha ngo mwana wanjye naguhaye uburehe. Ubuye burere wampaye? Wabumpaye nanjye naramaze kwirera. Yes, warangaburiye wa Munyafurika we, mama na data mwarangaburiye, mwarakoze. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo gusenga,
inyuma yo gusenga hari iki di? Inyuma y'amasengesho hari iki? Nkarangiza ngo ntaburere munera gahinda. Umuntu aragenda mu muhanda arashize ni ibishengegere ni bese yabuze afazari n'imodoka yahura nayo ngo imwice bive birangire. Ariko wowe ukajyaho ngo ngo none ngo kanaka yarasaze ngo yewe ngo noneho. Sinigeze na rimwe mbumbura akanwa kanjye maze igihe kirekire kuri Facebook, ariko hari impamvu yatumye mvayo. Nuko mbona muyitirije akajogo. Murakabije. Mushaka iki? Ngo mwana wanjye ngo urabona ngo nubwo ngo yes, thank you. Ugira umunsi mwiza. Ariko mwitondera ikintu cyo kutaganiriza abana banyu bakiri batoya. Mubimenye. Ganira na bebe wawe uko yabangana kose, mubwira uti mwana wanjye ntukagire gutya. Nabikurikira zabikirikira. Natanabikurikira ibyo ntabwo ari umutwaro wawe. Ibyo ngibyo ni bibazo byawe bwite. Urumva? Imana izamubaza ibye nawe izakubaza ibyawe. Na cyane cyane iyo wagize amahirwe agakura. Imana izamubaza ibye nawe ikubaza ibyawe. Ubwo rero umuntu wese urimo kunjaginga, s'il vous plaît, stop from there. Please. I do not care. I do not care whatever you are talking about. Ibyo muvuga, ibyo munyitiranya nabyo. I know who I am. So, please, excuse me. Have a good day.